Maria tukuhariirie Inooro Thaa ithatu. Thirikari kunyitirira ati aria matahetwo njanjo ya COVID-19 megukorwo na ihinda iritu makienda motungata mayo. Thukuru cia Ndoro mwena wa mbere guthukangio ni mbura iria iraura kundu gutiganite. Aikari a Karura kuria mathondekirwo njira cia kumana kuingira itura-ini riao barabara-ini ya bypass ya Ithwiro. Munini wa president kuga mundu oro wothe wikiritianagia na BBI ndagirire kwihokerwo utongoria. Na thirikari kuga ati ndari cia mitino ya barabara ni ciongererekete na gikiro kinene mwaka uyu. Chokeriga cia mwanya guthii na mbere na kunyitania na ithuĩ cihandĩte thaa ithatu cia hwaĩ-inĩ na ithuĩ nĩtwĩthagathaĩte o wega gũkũmenyithia marĩa mothe tũrĩ namo ta ũrĩa mahanĩkĩte o kũrĩa guothe mahanĩkĩire gũkũ bũrũri-inĩ na nginya kũngĩ thĩinĩ wa thĩ. Stanley Kinyanjui nĩwe twĩ nake arĩ mũmemerekia witũ na rũthiomi rwa taũri na njĩra ciĩko, na nĩ njĩtagwo mũrĩki wa mũcoki. Maya nĩmo mohoro marĩa tũrĩ namo. Ari tariki 21 mweri wa Dithemba uyu niguo muthenya wa muthia uria thirikari kugerera ministry ya ugima wa mwiri yarutite wa muthia kuri andu aria marenda motungata ma thirikari gukorwo mahetwo njanjo ya COVID-19 mbere igoti kuruta watho wa kurugamia mwerekera uyu kiumia kihituku. Na no kuri uguo icigo-inĩ imwe ni kuonekete muigana munene wa andu makiyumirie kuheo njanjo ya COVID-19 magitigira kwaga kwamukira motungata ma thirikari mayambukite riri ateti guku bũrũri-inĩ makoretwo kana morotetwo hari kuhurutira mwaki wa gutamba kwa murimu wa COVID-19 na njira ya gutabania micemanio icigo itiganite ya uteti iri muingi naguo uthiaga thiini wa micemanio ino. Ceceni-inĩ cia kuheanĩrwo njanjo taũni-inĩ ya Kisumu nĩ raini ndaihu cia andũ mayumĩra njanjo ya COVID-19. Yo wa tariki 21 niguo thirikari yaugite niguo wa muthia kuri aria marenda kwamukira motungata gukorwo mahetwo njanjo, na ona gutuika igoti ni rirutite watho wa kurugamia mwerekera uyu aingi aria meyumiritie maugite matingienda gwikora makihingiririo. So ndio nimechukua advantage kuja kuchukua vaccination. After all ndio niweze ndio government iweze kunishughulikia. Nimekisi, I was on my way to Siaya, but on my way nikaenda hapo Huduma Center kwa naenda kuangalia stories za KRA. Nikaambiwa kwa gate, nikaulizwa kama nimevaccinatiwa. Imebidi nikuje leo nivaccinatiwe. Nimepanga line but due to insufficiency of the doses nimeambiwa ati nikuje kesho. Minister wa ugima wa mwiri Mutahi Kagwe anyitiriire ati thirikari ndiri handu yugite andu maheo njanjo kia hinya no matikurekereria aria mararega kuheo njanjo kwanikira aria angi ugwati. Nobody is being forced to be vaccinated. Let's start from there. However, you are right not to be vaccinated does not mean that then you become a threat to those who wish to be vaccinated. Chanjo ni kitu ambacho kinakuzuia wewe kupata maambukizi, lakini pia bahati mbaya ukipata maambukizi inazuia makali ya maambukizi. Kwa hivyo ni kitu ambacho waandishi wa habari mngekuwa mkihamasisha umma wengi waende kupata chanjo. Ni kwa sababu kwamba hakuna yeyote ambaye angependa rafiki yake, mpendwa wake, ndugu yake apate kuambukizwa. Ugonjwa huo ni mbaya sana. Thirikari yekereire mihango ya kuheana njanjo riri gikiro kia murimu wa COVID-19 gutamba gicogete iguru atatima kioroto ni gwakiriria na gutambia murimu uyu kugerera micemanio ya muingi. Na tungeliomba wanasiasa waache kufanya mikutano mikubwa, watumie mitandao kuwasiliana na wafuasi wao. Kuringana na ripoti ya ministry ya ugima wa mwiri, ithimi iria ikinyanĩire mathaa-inĩ 24 mathiru cionanĩtie gĩkĩro kĩa mũrimũ gũtamba kĩrũgamĩire gĩcunjĩ kĩa 27.8 harĩ 100 gũkĩandĩkithio arwaru erũ 2,844.
Nginyagia riu njanjo milioni 9,57 ni cireketie kuheanwo. Andu milioni 5,398 aria mahetwo njanjo imwe, nao milioni 3,659 makiheo njanjo ciothe. Ihinda-ini riri ria mambura ma thigũkũ ritana rikitio kuri ya Kenya matige kwiyanikira ugwati wa COVID-19 na njira ya gutigirira ni matia mawatho ma kwigitira. Ngiribotera Inooro TV ni wa ngui wa mo igi wako ino ribotio turirikane kuina mbere na kugitira njira ya kumurira mawatho maria mahagikitwo ni ministry gima wa mwiri wigie githomo. Ona thengia ya thirikari kweranira githomo gitari kia marihi kuri arutwo othe a thukuru cia muingi guku bururi-ini. Ukinyaniri wa githomo giki thiini wa cukuru cia gicigo kia mbunge kia mbere ya itherero thiini wa kaunti ya Embu ukoretwo kigomerwo ni mihinga. Irathi nyingi ti cia gikiro kiria kiendekithitio gia ciana guthomera tondu arutwo makoragwo makiiga miturire yao ugwati-ini wa kumomokirwo ni irathi ici iria riu cianjiriirie kumumuthurwo ni mbura iria irathii na mbere na kura. Mwandiki wa mohoro Peter Mongai ni acereire imwe cia cukuru ici neno ni riboti iria tuharirie. Tuvete thabarĩ nginyagia thukuru wa muthingi wa Kanthenge wondire ya Kiambere uria tucemanite na mbica ĩno ya irathi momoku kumana na mbura nene iria iraura. Thukuru uyu uri na irathi igiri tu cia mathiga iria ciakirwo ni kambuni ya uthondeki wa thitima KenGen, no irathi ici ciingi ni cia ndaka iria ciakitwo ni aciari no marauga marakorwo na wagagu wa ugwati uria ungetherete ciana ciao. Tunaona hii shule sasa watoto wetu wakiwa huku wako hatarini. Mtoto akisomea hii yani sasa mtoto anaenda matope angokewa hapa uni watoto wetu kwa shule, watoto wa Marindi kienda shule sababu ya baridi kweli atasoma. Arutwo na athari na aruna ao akuma kirathi kia mbere nginyagia gya gatandatu matigetwo matari na vandu vega va kuthomera vova irathi ciao kumomoka, aciari makiuga nginyagia gukinyaniria muvango wa mutaratara mweru wa githomo thukuru rino ni muvinga munene. CBC ikifika wakati imefika iwezi sababu hizi darasa zikiwa watoto hawezi hapo kwanza bidii sasa hiyo mwingine akakuwa tunaona anaenda tu hivyo niambie kama naweza soma hataweza na kama ningekuwa na uwezo wangu ningeshawakuwa nimetoa huko. Wana irathi iria itigarite gutire vandu tangengerera ni undu ndungikũrana varia vakoragwo na ruthingo kana murango naguo muthwa ukitharikira mbao iria igitite irathi ici. To arutwo tu matare na vandu vega va kuthomera amu nginyagia ofisi ya mwalimu munene wanayo tia gukenia metho. Nimeona ofisi ya headmaster. Tawe mwenyewe nimeiona aje. Si umetembea mashule mengine mmeona kayo. Si hata sisi tungefurahi tukiingia mahali pazuri hata kama elimu ni pua. Tukisomesha nini madarasa kama hii na tuko na serikali. Atuoni kai inatusaidia. Kilomita 10 ni thukuru wa Kerangi uria ukuvereria Kanthenge na wamberero mwaka wa 1998 na ino onayo ni andaka na tukorete arutwo mari kivarore makithaka. Ona thengi aciari kwirutaniria kwaraniria na atongoria a gicigo giki niguo thukuru uyu wandikithwe na ukoro ri rungu rwa ministry ya kithomo undu uyu ndure wakinyanira. Tukiona avave cukuru nundu mwega tondu ni gukanda gukava na ikorwo itaranoka na ikikwata akiao kwa munda uria batio kana kwa vakuvi koguo na pia kwina mivuro iria icungiritie tukorwo tukienda cukuru ava minene tha ciingi ciana irarigirwo gukinya gwa kavinda ka miaka 24 aciari a thukuru ino makoretwe magitonya mivukore yao niguo kuriva arimu aria mamarivaga gatagati ga ciringi 6,000 nginyagia 6,800 iria wanarimwe maremagwa ni kuriva kumana na ukia uria ugumagira gicigo giki na nginyagia arutwo a kirathi gia 8 mathiaga gwikira kigeranio thukuru cia mwingi iria irasa wa makiria ma kilomita 5. Sasa hapa ni mng'ang'ano. Saa zingine unakuta tunakuja kulipa walimu hakuna pesa. Sasa walimu wanagoma. Wanasema watafundisha tena juu hakuna pesa ya kuwalipa.
Hata wakati mwingine tulikuwa tunafikiria tutoe watoto kwa hii shule na tuwaweke nyumbani, ili serikali ikunje tushike, tuwaambie njuu sisi tunataka shule hapa na mtu support, ndio maana tumeweka watoto nyumbani. Nyota wa kithomo niguo ukoragwo ugituma arutwo aya kuthomera irathire taisi na wavo kuiga miturire ya ugwatire na ona thengia gukorwo kuthomera vandu vega na kugena kithomo kiega ni kivoto kiao. Undu uyu ni kiroto. Inooro TV kuma mbere Therero kaunti ya Embu, Betagwa Peter Mongai. Megio Peter Mongai ni ripoti yo tume mwono shutugire kaunti ya Kiambu kuria aikari a matura makarura Wangonyo na Kagongo mwena wa Kiamba ni marori makiro farafara cia kuigira na kuma micini yao hamwe na nginya darasha ya gukirira na maguru makiuga kuma riria farafara ya bypass ya mwena wa ithwiro ya kirwo makoretwo makigera ng'endo ndaya nigetha mahote kuigira na kuma micini yao. Mwandikitwa wa mohoro Charles Kuga wa Kariuki ni acerete matura-ini maya neno ni riboti iria tuharĩirie. Waki wa farafara ya bypass mwena wa ithwiro iria yumite itura-ini ria Gitaro guthie Rwaka iri gicunjĩ-ini kia 80% no na gutuika ni ihuthitie mithire, aikari a matura mamwe ta Karura matigitwo magiteta. Kwenjwo kwa farafara ino gwatigire itura riri rigayanitio maita meri na gugikorwo na uritu wa kuingira kana kuma matura-ini maya. Na kibagara ni kurare na process ya leveling ya ground nigetha andu acio mathame. Process iyo iratwarithagio ni thirikari na rirarikire ira na umuthi ni twanjiriirie guthama koguo access road yeho na andu ni marehera. Karura ni kuo gwitu na ni turenda gukorwo gwi kwega. Ona ciana cia cukuru cima cukuru iroka nginya haha na ni handu haragerera ngari koguo hena ugwati munene muno. Tauni kuma riria haturirwo guo ndingihota guka Karura tondu andu magioka Karura macokaga na kuria Kianda magaikũrũkwo haria Kianda biũ nigetha moke makiriho mambate uguo. Na riria bara eno iririka batiriona gwa gukira tondu bara eno ni kuhingwo biũ. Riu marenda makirwo farafara ya kuingira itura-ini ria Wangonyo na Kagongo kuona aria maraikarite haria farafara eno irabatie gwakwo ni meherete na oho makirwo darasha ya gukirirwo ni athii a maguru niguo kuhuthiria aikari na ahuri biacara mithire. Thirikari nene tondu nio ina wira uyu wa farafara na makiria andu akeniha moke matuteithie tondu turirite muno timucemani wa mbere gucemania ni mucemanio makiria 10 tucemanitie ni undu wa access road ya guthie Wangonyo na koguo hagia na njira ya kuingira muciario nerirwo ni arihota guthie Wangonyo high school andu ni marihota guthie nginya Kagongo tukaumirira nginya haria Gasarage koguo thina witu rari bara na tutire na thina ungi twina. Farafara ino itanyitwo gukorwo ikirika gwakwo muthia-ini wa mwaka turorete ikinyitithania farafara ya bypass ya ithwiro na farafara iria irara ya Waiyakiwe guthie Kamandura. Kioguo no turie thirikari kono ni tuthondekero footbridge haria ciana citu ni guteithika cia mathukuru macio ona community itu ni guteithika ona andu akuru ni meguteithika taru kuma bara eno yako ona andu aria akuru matigota kuma mwena uyu mathi mwena uria ungi neno yothe ni family imwe. Mwirigiriro wao wari ati farafara ino ni kuhingura na itheremie itura riri no mugaru na uguo farafara ino irokire kugayania itura riri ria Karura aikari makienda korwo no makirwo farafara cia kuma rondomwe na kuingira itura-ini riao. Handu-ini ha Inooro TV kuma Karura Kiamba kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Thank you Charles ni riboti yo kugira kumu Kenya umwone ikiti hoya kuri commission ya magoti guku bururi-ini akienda mucirithani wa igoti nene Anthony Mrima atigithio wira. Michael Mutembei Kivutha Makarima arauga ati Mrima akoretwo agituithania macira make na njira ya kimenyano na kongerera ati itua ria mucirithania Mrima ria kugathikira mutongoria wa ruhonge rwa uthuthuria George Kinoti kioho kia mieri ina rionanirie ari na mukunake na riathogetwo ni uteti. Julius Kareithi wa munene ni aratararia ndeto na njira ndikiru. Gucino iria ikoretwo ikiyumiria gatagati-ini ka ruhonge rwa ucirithania na rwa uthuthuria cirini rorikite mutongoria wa ruhonge rwa DCI kira-ini gia gutungana na kiho kia mieri ina kumana na kung'athiria watho wa igoti wa gucokeria muhuri biacara Jimmy Wanjigi matharaita make nicio itungite mucirithania wa igoti nene Anthony Mrima ukirikana ndakoretwo akirumirira mutaratara wa igoti gutuanira. Kama court kweli walikuwa wanafuata ukweli
Mbona Kinoti peke yake ndiye amefungwa? Ulifunga watu wengi, mkafunga Kinoti. Kufunga Kinoti 4 months, unafuatisha tena fuatanisha warrant of arrest again. Umeconvict mtu na unampea warrant of arrest again. Kwa hivyo kuna interest. Kuna uzito mkali katika ile petition yake ya kuonyesha kwamba Jaji Mrima hakuweza kuzingatia zile ambazo ni maadili ya jaji ambayo anatakana kupitisha ile kesi. Kibutha Makarima uria ukinyite ihoya riri kuri commission ya motungata maigoti arauga ni yekirire nganja uruti wira wa mucirithania Mrima cirini uria oririe inspector wa borithi aikie ngono Kinoti na wathana oho njeri-ini ya kamiti kwa ihinda ria mieri ina. Na ndio nimeumwa, nikatoa pesa zangu, nikatafuta lawyer, ning'ang'anie haki yangu na ya Wakenya na ya mlemavu mwingine. Kenya hii, yule mlemavu ambaye atatumwa asiogope kutusiwa wala kutishiwa na watu. Napata kuwa basi injustices nyingi zinafanyika. Huyu kama alikuwa anatakana kuwa shahidi na hakuitwa kwa wakati wote ili awe kuwa shahidi, jaji basi atafanya nini? Anatakana kuhakikisha kuwa ameitwa na amekuja na ametoa ushahidi wake. Kugerera mawakili yake ni hamwe na Danstan Omari, Chris Ombeta na Shadrack Nyabura. Murimo okereirwo kumana na kiria marauga ndaheire Kinoti mweke wa gwitetera mbere ya igoti na atiture yake aritwire na marakara kana muku wake na Kinoti na makiria maoguo nirongoririe kumwaura nguo. Babu ambazo Makarina ametuambia ni kwamba yule jaji ni kama alikuwa na umbea wake wa kibinafsi. Wale ambao walishtakiwa Nurdin DPP, AG pamoja na Inspector General pamoja na George Kinoti DCI, lakini yule aliyefungwa ni Kinoti peke yake. Jaji kumchagua yeye pekee na kumsema ni yeye pekee ndiye ambaye anataka kumfunga, inamaanisha nini? Upendeleo ulikuwa, hakuzingatia sheria, na inamaanisha kuwa basi yeye alikuwa na pengine instructions ambazo zilikuwa tofauti kuliko na ambazo zile zilikuwa katika hiyo kesi. Kuna uwezekano uamuzi wake ulikuwa pengine umenuia pengine kuja na kumkandamiza bwana Kinoti ili dakika ya mwisho imuhaibishe. Riu kiregetriro ni kuona kana JSC ni gutashukiria Mrima ikinya bukirira-ini iria ciikiritwo ritu ni itua riake ria kugiriria inspector wa borithi na mutongoria wa thitango cia muingi gutwira mucirithania Sankale Ole Kentai cirini wa njuragano ya muhuri biacara Top Coin. Girifotera Inooro TV jitago Julius Karivi wa munene. Begimono Julius Nilifoti to ukire utetire munini wa President Dagitari William Ruto erete muigi wa kaunti cia Garissa na Tana River matikane hade thutha wa atongoria aria manyitaga mbaru itanya ria gucenjia watho rungu rwa mendekithia marifoti ya BBI tondu yari itanya ria gucerehurira kaunti ici na iria igikoragwo rugongo rwa bururi igairia cio gitiriha kambini ciake jaya kaunti ya Nairobi mbere ya thigũkũ ya Christmas. Munini wa President William Ruto anyitiriire ati niwe wina kihonia gia thina uria ugumagira nduriri cia guthama thama guku bururi-ini. Wairu wa Nyambura ni aratarĩria ndeto ĩno. Maita meri ihinda rinyihire ciumia igiri magongona-ini meri ma gikiro kia iguru rimwe akiaririe giikaro kia mwanya kia mbunge cieri na ringi agitongoria bururi mambura-ini ma thigũkũ ya Jamhuri. President Uhuru Kenyatta ataririe uria matanya ma gucenjia watho rungu rwa mendekithia ma riboti ya BBI makuhiriirie ngoro yake thengia ya gucarikio ni igoti. Kiongozi yoyote ambaye amepiga kura yes kwa BBI ati pesa ya Tana River ipunguzwe asichaguliwe hata kwenye kamati ya mazishi. No akimatha kura kaunti-ini cia Tana River na Garissa, munini wa President Dagitari William Ruto oringi aturite marima mendekithia-ini maya akiuga ati mangiakinyanĩire kaunti imwe cia gĩcũa-inĩ na cia ndũrĩrĩ iria cithamathamaga cingĩacehurirwo igai rĩacio ati tondu citire na ũingĩ wa andũ no nĩ cirĩ warie wa mĩgũnda na akongerera ati nĩ ũndũ wa gĩconoko kuona he atongoria angĩ mamanyitire mbaru ona moimĩte o gũkũ thengia hathara ĩrĩa kaunti ciao ciathiaga. Kiongozi yeyote amechaguliwa anachaguliwa kwenda kulinda haki ya wale waliomchagua. Nyinyi mnanielewa? Kama kiongozi anachaguliwa hapa Tana River, anafika Nairobi, anafika Hola, anachanganyikiwa, analipwa,
alafu anauza haki ya wale waliomchagua. Huyo si kiongozi, huyo ni tapeli. Lazima mchague viongozi ambao hawatakubali kutishwa. Lazima mchague viongozi ambao wakisimama bunge wanasema maneno ya Tana River haiko hapo. Mr. Speaker, I vote no. Na kama maneno ya Tana River iko sawa, anasema I vote yes. Na hapigi kura kupitia tumbo yake ama kutishwa. Munini wa president na thiriti yake maugite ati hari andu ari othe meyumiritie makienda kuhuranira giturwa gia president mwaho wao nogo wina andu mataukirwo wega ni mathina ma arithia na gukire uguo no mangiumbuka na kihonia kia gutura. Kwa hivyo sisi watu wa Tana River tukiwa wafugaji, mwenye ajenda ya wafugaji ni nani? Ruto, si ndio? Mwenye ajenda ya wafugaji ni nani? Ruto. Mwenye ajenda ya wakulima ni nani? Ruto. Mwenye mpango wa uchumi ni nani? Ruto. Hawa wengine hawa ambao wanashindana na Ruto wako na ajenda gani? Wananchi wa Garsen, nyinyi ndio munaamua siasa ya Tana River, kwa sababu nyinyi muko na watu 46,000. Sema ndio. Na nyinyi mkiamua Ruto anaingia, Ruto ataingia hataingia. Ati mumesemaje? Ati Tana River mmesema amupangwingwi. Ruto erete ang'ethaniri ake matige kumuthukiria ritwa na guthoga meciria ma Akenya na maheni mamwigie, na handu hoguo mathugunde mitaratara mirumu ya uria magekira Akenya niguo kiharo gio teti mwerekera-ini wa githurano twerekeire gikorwo kiri kia muthingi wa mibango ya ukuria. Garissa hamjambo. Girifutera Inooro TV Jitagwo Waweru Wanyabura. Egio aero na rifoti oguo neguo uteti oikaire tukoba toikirie wone twacokererie tukumenyithie uria mitino ya farafara yongererekete mwaka uyu kirigithania na mwaka muhituku. Madani ne mosiare